U jednom selu na kraju prašnjavog puta živjela je majka Hava s 3 sinova. Cijeli život je radila za njih. Gladovala za njih, hodala u pocijepanoj odjeći i obući da bi oni imali, šutjela svoju bol da bi njih zaštitila od tuge. Kada su sinovi odrasli, svako je otišao svojim putem. Najstariji sin, Karim, postao je bogat trgovac. Imao je veliku kuću, skupu odjeću i ljude koji su bili s njim iz koristi. Srednji sin Nadir oženio se i živio u gradu. Govorio je da nema vremena, da su vremena teška i da će majci ići u posjet tek kada se situacija malo poboljša. Najmlađi sin Said bio je najsiromašniji. Živio je u maloj sobi iznad pekare, ali je imao srce čisto i nosio ga kao blago. Jedne hladne večeri Hava je pokucala na vrata najstarijem sinu Karimu. Njegova žena otvorila je vrata, pogledala i upitala: "Šta radiš ovdje ovako kasno?" "Došla sam da vidim sina, sama sam, kuća mi prokišnjava, a zima je duga." Karim je izašao, ali se nije oduševio. "Majko, šta radiš ovako kasno, imam goste. Šta će ljudi reći kada te vide ovakvu?" Karim se postidio, ali ne pred Bogom, nego pred gostima. Izvadio je iz džepa nekoliko sitnih novčića, onako, hladno joj ih stavio u ruku i samo rekao: "Evo ti, idi kući, sutra ću ti već nekoga poslati." Vrata su se zalupila pred njom. A ona nije ga proklinjala, samo je rekla: "Gospodaru moj, ja sam ga nosila, a on se mene sada stidi." Sljedećeg jutra otišla je sinu Nadiru. Nadir ju je primio, ali nerado. Njegova žena je samo uzdisala i govorila djeci: "Ne dirajte Nanu, Nana je bolesna." Kao da je starost bolest i sramota, Hava je sjedila u uglu kuće. Svi su prolazili kraj nje kao da je stvar. Tu noć je čula Nadira kako razgovara s ženom. Ne može ostati sljedeći dan, ona mora ići. Nema mjesta za nju. A kuća je imala 4 sobe. Hava je sljedeće jutro poljubila unuke i otišla. Na putu ju je uhvatila kiša, noge su joj drhtale, odjeća lijepila za tijelo. Kada je stigla do najmlađeg sina, već je bila promrzla. Sin je otvorio vrata i skamenio se. "Majko", skinuo je svoj kaput, ogrnuo je. Uveo ju je unutra i stavio je kraj peći da se ugrije. "Zašto nisi ranije došla?" Majka se postidila. "Nisam htjela da ti budem teret, znam da nemaš puno." "Majko, sve što imam malo je, ali dok ja dišem ti nećeš biti sama." Tu noć joj je dao svoj krevet, a on je spavao na podu. Ujutro je otišao u pekaru i radio duplo da bi joj mogao kupiti lijekove. Svaki zalogaj hrane stavljao je prvo pred nju. Dani su prolazili, ljudi su se čudili. "Kako ti koji imaš najmanje od svoje braće, brineš o svojoj majci?" Said bi samo rekao: "Majka nije teret. Majka je vrata milosti kod gospodara." Jedne noći Hava se probudila i vidjela Saida kako sjedi kraj prozora. U rukama je držao poderane cipele i pokušava ih zakrpiti. "Sinko, zašto sebi ne kupiš nove?" "Majko, prvo tvoji lijekovi pa onda nove cipele." Tada je majka zaplakala ko dijete. "Gospodaru moj, kao što on mene sada čuva, ti njega sačuvaj kada mu bude teško. Otvori mu vrata svoje milosti kada mu bude najteže." Nekoliko sedmica kasnije u pekaru je došao bogat čovjek iz grada. Tražio je nekog poštenog da mu vodi radnju. Vlasnik pekare mu reče: "Uzmi Saida, on je pošten. On je siromašan, ali mu je srce čisto." Danima ga je bogataš posmatrao kako radi, vidio je da ne krade ni mrvicu hljeba i da se prema siromašnima odnosi kao prema bogatašima. I da svaku noć nosi toplu pogaču staroj majci. Pozvao ga je i rekao: "Od sada je ova radnja pod tvojom rukom. Ako nastaviš tako raditi, bit ćeš više od radnika." Said je polako napredovao. Bogatstvo ga nije promijenilo. A braća? Karim, najstariji, je počeo gubiti ugled. Ljudi su saznali kako je postupio prema majci. Njegovi poslovi su propadali jedan za drugim. Bolest ga je oborila na postelju. Djeca oko njega su se svađala oko imetka, žena brojala troškove. Nadir, srednji sin, imao je kuću punu soba, ali srce prazno. Njegova djeca, gledajući kako se on odnosi prema svojoj majci, primjenjivala su isto kod njega. Kada je ostario i oni su govorili: "Babo, nemamo mjesta za tebe, svrati drugi put." Naučio je lekciju, ali kasno. Godinama kasnije, Hava je preselila mirno u toploj sobi dok ju je Said držao za ruku.
Prije nego je zatvorila oči, rekla mu je: Sine moj, ja ti ne ostavljam zlato, ja ti ostavljam svoju dovu. Nakon njene smrti, njegov bereket se još više otvorio. Radnje su rasle, ljudi ga poštovali, a on nikad nije zaboravio svoju malu sobicu iznad pekare i majku koja je drhtala pred njegovim vratima. Jednoga dana nekoga upita: Saide, kako si uspio, koja je tajna tvog bereketa? On pogleda prema nebu i reče: Ja nisam otvorio vrata uspjehu, ja sam otvorio vrata svojoj majci, a kroz njih je ušla i Allahova milost. Ne čekaj da majčine ruke oslabe da bi ih poljubio. Ne čekaj da njena soba utihne da bi joj rekao da je voliš. Jer majka može šutjeti pred tobom, ali njena bol govori pred Bogom.